Amen. Kakabsat iti Apo. Praise God. Tanadanon iti aldaw iti Domingon. God is so good. Amen. All the time, He is so good, kakabsat. Amen. Praise God. Agtakder tayo nga rot kakabsat. Tintay iday dayaw iti Apo. Babaan iti panagkankanta kada iti nga gundaway, kakabsat. Let's sing that hymn, Precious Lord, Take My Hand. First verse, sing. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I find I will the Lord to the night, lead me on through the sky. Take my hand, precious Lord, lead me on. When my day grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near and the day is past and gone, at the rear I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Forward. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm lone. Through the storm, through the night, lead me on, take the light, take my hand, precious Lord, lead me home. Amen. What a beautiful song, kakabsat. Amen. Our next song this afternoon, Save, Save, kakabsat. First verse sang, I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to
saved? Amen. Praise God. Glory to the Lord Jesus Christ. Amen. Our next song, Sunshine in My Soul. All together sing. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earthly sky. For Jesus is my light. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. There is music in my soul today, a carol to my King. And Jesus listening can hear the song I cannot sing. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. There is springtime in my soul today, for when the Lord is near, the dove of His sings in my heart, the flower of grace appear. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. There is gladness in my soul today, and hope and peace and love, for blessings which He gives me now, for joys laid up above. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. Amen. Damagang man no, damla sunshine de nakarubang nga kapsan. Amen. Praise God. Praise God kakabsat. No adda ka lagat naragsak tayo amin. Amen. Praise God. Let's sing our last song, What a Day That Will Be kakabsat. Alright, first verse, sing. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day, that will be. Chorus.
when my Jesus I shall see. Praise God. May I request Preacher Erwin to give us a Bible reading and prayer this afternoon. Amen. What a great day to be alive today. Amen. Blessed to see another Sunday, kakabsat. Padaydayaw una iti apo. Amuyo kakabsat, amuyo umpay so nga ibag. Dede anak da brother so rati ka nagdama. Imasi de kanyak tatakit ko na. Are we celebrating Christmas? Kuna na kanyak. Panakmut. Yes, we celebrate Christmas in the essence that we praise and thank God for sending the Lord Jesus Christ. But in the essence nga, you celebrate Christmas through Santa Claus or any tradition kat nawatan ng magkakapsa. Kat nagbayad digiti nga, ubing tayo ta, hantay man nga, amo nga dungdungag dagat adalat tagayam iti may mula nga sasaw. So nga, kararak tayo nga, yasher tayo digiti anak tayo iti church. Amen? Praise God for the church that we have. Kat, amoy yung kapsat no ana iti sakit dagiti guwapo ken pogi. Anya pa mo iti sakit dagiti guwapo ken pogi kapsat. Amo ni Preacher Glenn deto eh. Amo pa ni Pastor Pruby. Managlilipat kapsat. Amo yung naapay? Kasi nalipat akong kapsat. Bagak ko madamdama. Amen? Alam tayo dagiti Bible tayong kakapsat. In the book of 2 Corinthians, chapter 5, kakabsat. 2 Corinthians, chapter 5. Beginning from verse 14, naging ganat 21, kakabsat. Pray ni Preacher M. nalibatan at nagang kong kakabsat. 2 Corinthians, chapter 5, 14, naging ganat 21, kakabsat. Amen? Isurot yun, dagiti matayo, kakabsat, iti English, basay kiti Ilocano. Pastiti ko na iti nasantuan nga Biblia in verse 14. Kati ayat ni Kristo pilitan na kami. Idinto nga ipatumi akastoy ngano ti maysa natay gapu kadagiti isu amin. No kasta isu amin tayo natay. Ta isu natay gapu kadagiti isu amin. Tapno dagiti agbiag sa andang agbiagen a may paay kadakwada. No di may paay iti daydi natay gapu kadakwada ken nagungar manen. Gapuna da kami maniput ita ken iti masangwanan, awan ti kita en mi kas itilasag, when ket uray kinita mi idi ni Kristo kas itilasag, ngem itan di kami bigbigenen akasta. Verse 17, gapuna no ti may sa tao adda ken Kristo, isubaru a parswa, dagiti daan a banbanag na palabasdan, at tuy amin nga banbanag nagbalinda a baro. Ket dagiti isu amin a banbanag at taud da iti Dios isu anang ikapya kada tayo ken kuana metlaeng gapu ken Hesukristo ket intalek na kada kami iti kinaministro iti panakikapya. Kayat nasa wen at ti Dios adda idi ken Kristo a pakikapyaen na ti lubong ken kuana metlaeng asaan na nga ipabaklay kadagiti tattao dagiti salungasing da ket intalek na kada kami ti sao ti panakikapya. Ita da kami nga rod dagiti imbaon ni Kristo kaslag daw dawat ti Dios kada kayo gapu kada kami. Iti biyang ni Kristo dawaten mi ang makikapya kayo iti Dios. In verse 21, ta isu inaramid na nga basol gapu kada tayo. Daydi saan ang nakaammo ti basol. Tapno makapagbalin tayo ang kinalinteg ti Dios gapu ken kuana. Amoy no maminsang ket oray ti tao kabsa, ti tao no kitaan de tayo ko adu digiti pakabasulan tayo, right? Pagkapuyan tayo, pagpurangan tayo. But praise God, no ni Apo Diyos, ti mangkita kada tayo, ni Apo Jesus, ti makita na kada tayo. Because of that robe of righteousness, na naikabis kada tayo. Madaydayaw ti Apo. Agdumog tayo kabsat. Kidinto yun ti panagkararag. Let's pray. Dakkel ka, Apo, kiat may kari, amay daydayaw unay. Nagyamang kami, Apo Diyos, iti daytoy nga sa umapo nga nibasa kada kami. Kada ito nga sa umuapo iti Biblia, ipalagip ken ipamatmat na kada kami iti dakkel nga ayat ken sakripisyo ni Apo Jesus. Nga babaen Apo Jesus, iti papatay mo ijay krus, nabalbaliwan kami.
Babayin di papatay ni Apo Jesus na daan kami Apo iti biyag ngagnanayon. Ket dagiti adda ken Kristo nagbalindan Apo nga baro nga parswa. Anyan Apo nga nagpintas nga kinapudno, baro nga parswa. Ang ipaduyak-yak laon ay Apo iti panakabalin, iti ebanghelyo ni Apo Jesus nga inawat mi iti bibiyag mi. Kada ito nga sa mo Apo, tulungan na kam nga rod nga balbaliwan mi, dagiti bibiyag mi, babay na Apo iti parabor mo. Tapnon makita Apo iti tattao iti naimbag nga aramid mi, ket si Ama iti may daydaya. Un Apo sigurado, ang kami maibusan, dagiti rebeng nga balbaliwan mi. Mabalin may isa umi, siguro adun Apo dagiti nagbalbaliwan mi, and we are very sure Apo, nga dupay iti rebeng nga balbaliwan iti biyag mi. Ket habang Apo nga manay-nayunan iti tawen iti panagbiag mi kas Kristiyano, may manin Apo iti 2023. Tulungan na kami Apo Diyos to be more like Jesus Apo. Umasping king kwan iti panagbiag mi. And that is a successful achievement kada kami as a Christian. Makauna na kami Apo na do dagiti nagkurangan mi, nakabasbasulan mi, madi Apo nga galad ken aramid mi Apo. Help us, Lord, nga agbyag, may nurot iti pagayatam. Anadan mi Apo, ti testimonyo mi, ti kunan ni Pastor Pruby, as a church family Apo, ti referral, tapnon ti kasta Apo, kat babaen kadigiti nga bibiyag mi, miya sidigmin tumat Apo isuda, king ka Apo, kas manubot, kaming isalakan. Lawin Apo Diyos, pagyamanan da kamanan, iti barong aldaw ng pabulod mo maning kada kami. Aldaw iti Domingo, kinakas kagimungan at ti kami iwapo, iruknoy, kinitit king ka iti panagdayaw, panagrukbab. Babayin Apo kadigiti panagkangkanta, panagkararag, panangite, dagiti daddaton, ken sagsagot, kang runan na Apo, panagadal, panagdingeg, panagtaron Apo kadigiti sasaw. At kararag mi Lord, as a church, tulungan Apo tayo ay mga pastor, nagtakdermanan ti likodan ti pulpito, mang minister kada kami, ited mo Apo ti mamindo nga kapaset ti sirib nga kapuking ka. Bilig nga nilangitan Apo. Ket bendisyonan na kami Apo. Kas dinggan mi iti panakikasabay ti sasaw. Tulungan mo Apo isuna aramata makas may nurot ti pagayata. Pakaulo na kami Apo tapno may kari kami kinabaligi Apo tagtultuloy nga aramid mi. Bendisyon ang marod Apo dito nga serbisyo ita nga malam. Ora pwede kita da Apo Diyos iti live stream YouTube. Danon mo Apo iti sa kin pariknam ti ayat ken parabor mo katakwata. Pamaputi glory ken panakaidaya. Amin digiti dawaten mi, kinapatinganagan na puming Jesus. Amen. Amen. You may be seated, kakabsat. Praise the Lord for this afternoon. Amen. At dariri ni Tita Minda, mang Erwin, kano lang nga gwapo. Doray kano napipintas managlipat mo. Lang nga lalaki ta de epekto na, but doray babae as well. Anyway, praise the Lord. It's good to see everybody this afternoon. At maragsakan na kung dakila pagdayaw ko ti Apo. Itin akumpisar na this week and I'm excited. I was excited na dito nga aldaw kat baruti barong alawas. Amen? At maragsakan na hanlaang na kasama kiti Bible study di balay da Ate Grace kin Manong Marlon this past Thursday. But in message ko ni Brother Florante, di na minsan no di rabi kat nag-respond ko na natuno Sabado ka no Brad, mabalinte tuman mapano. Amen? So karkararag kay DJ Kakabsat, praise the Lord for the opportunity to reach more souls, specifically the family of Brother Florante. At imesa nga kayat ko nga inayon, ikararag tayo Kakabsat kat Jay family ni Ate Charlene. Makikita ti iso da good wallet pamilyada dito sa taya awang ni Manong Reggie kantino na anda at praise the Lord very open da this week ni kakti choices da nga aldaw nga agpa Bible study so we can meet with them and prayerfully ma-sharean the rest of the family that any day ko na da kakapsa taya so ikarkararag tayo di jay so this Saturday kararag tayo di Bible study in the Ate Grace and Manong Marlon. Dati Charlie kasaritak damdama tapno ti kapintasan mo't laeng aldaw nga papan tapno maka-atensyon ni Manong Reggie Quintino na ang tagakabsat. Amen.
Ket ayabang kay ko maamin ngam narigat kay nga anawaen no adu ti unay kakabsat agbalin nga socialization ti plaster na. I mean, there's nothing wrong with that, but it has to happen at the right time, at the right place. Amen? It'd be nice. It'd be a different event. But this coming Sunday, kakabsat, praise the Lord. It's the last Sunday of November. And you know what happens on the last Sunday? Well, the next month comes after that. Amen? Potluck Sunday kakabsat. Amen? Kut excited. Agta naala ni Sister Badet ti day of naton Sunday. So, hanggang dog dardaras nga gawid. That means matutor mi ti mangan kakabsat. Amen? It makes a total difference. Matutor mo ti mangan. Kun, matutor mo ti maki-fellowship. Amen? So, isagana tayo. Di kiti kakabsat nga wan ito ipakaamuan nyo. Makalawas pa. They can make arrangements, switches, adjustment under schedule. Tapno agkakadwatay tuman nga agpapangan tuno Domingo. Amen? Tapno hante lang mabsug itinin pisikalan pa yang spiritual aspect. Amen. Praise the Lord. Sino kada kayo tinaka-orderan mo na nakagatangan ti turkey para tuno Thursday? Kakaparis tayo. Naam na. Raman ti turkey. Di Ravi, di trabaho, iso pagtutungtungan da, di recipe ti turkey kakabsat. Nakagununi, rotisserie chicken lang luka ti recipe min nakadyan nga Webes. Naramraman ko, bas-basit lang masaya. But nonetheless, you know, we celebrate as a nation. It's la parte de America. We celebrate as a nation Thanksgiving holiday this coming Thursday. But praise the Lord for the many things that God has entrusted us and God has given us. But it doesn't need the holiday for us to be thankful. Amen? Nagadut pagdayamanan tayo ti Apo, nakasay saya at launay ti Apo. Takas ni Pastor Pruvi, di kalman, di acknowledge na di birthday celebrants. As the number of year increases, it represents how many things you should be thankful to God for, and don't limit it with your age. But instead, kas kuna ti Biblia, teach us to number our days. Estimated ni Pastor Proviget, let's say 50 taon nga maabot mo. The Bible actually says 3 score and 10, 70. So kumbaga kasla kanya, 15 years old nakpela. So 55 pa taon ko loko. I mean, ti mabalinak nga agserbi ti Apo. Unfortunately, hanak mo't nga 15 nga kabsat. Agtaw-taon nga 35 nga mag-recruit na nga 50 ti bagi. Sa Valley DJ, age by number of years, sa Valley DJ, age by how you feel. No, mabalbalin nga numberam DJ, how you feel nga kabsat ka talaga nga dakdakil. But anyway, nonetheless, sago kahit nga may awante amin. Welcome to Hosanna Bible Baptist Church, Waipahu. Praise the Lord, kadigiti ka kabsat are able to join us via Zoom. And those joining us via YouTube live stream, aloha, stay with us. I'm certain you will be blessed by the preaching of God's word and everything that comes with it. Amen? Praise the Lord. Sino ti kaya't nagiburay ti praises and thanks this afternoon kakabsat? Aglalanay, di ko tayo amuyo, abus na nagabo, nag-night shift, kit hanak pa nakakape kakabsat, tani, ibusan tayo kape talikod. Tapos makita kayo medyo aglalanay kayo talaga nga bumaba, di energetic kakabsat. Amen? So, agis-isip tayo. DJ Timesa nadlaw ko di service idi kalman. Bibuhay DJ Choir. Nagpintas DJ Choir. As the choir was about to end, ada nagpop ka comment ko na try to smile because Jesus is a happy God. You need to look happy as well. So, try to smile ko na nagkakamsat. DJ comment during the live stream. Ang kuha mo na napansin DJ Control. Ba't ipasak lata ka niya yun na control no nabasa yun DJ kakamsat. Agis-isum kayo mo ito, amen? Dakan nga yun, nakadagdag sentilubong yung kakabsat. Day of you pa isamot nga rutata, ha? Mabising kayo kakabsat? Amen? Adatin na samit nga makani, jelikod kakabsat niyo, madama mix ni Preacher MT Kaping. Kila tamang mix ti kapay no kasapulan niyo. Anyway, dawate kerod nga tumagderte kakabsat. Hintay kantaan, tinaragsak na rambak ng Ilocano welcome song. No, may focus ti camera kanya tayo, agpayapay tayo. At namin ano kung inulit-ulit dito yung kasla naglabas samot dito yun kakabsat mabutong kay samot nga makialamanon ako mo nakamask ka niya yun shake hands one with another kakabsat, it's okay. First verse now, ready, sing naragsak ang tiang nadi maray ka intay panagdayaw yeti Jesu Kristo ti
sagot ti Apo ket aldat kararwa ipek sa tay karud agyaman ka Apo. One more time. Naragsak ka kita nga di maray ka hintay panagdayaw ket ni Hesu Kristo ti dawat ko Apo para burnaken ka ken marik nam kumati ayat ti Ama ang kaagpangadway kagumaglaw ipok kamot amen makipagkararag ti sagot ti Apo ket aldat kararwa ipek sa tay garud agyaman ka Apo ipek sa tay garud agyaman ka Apo ipek sa tay garud agyaman ka Apo. Amen. You may be seated. Kitam talaga nga senyales ti gwapo manong managlilipat. Ayan, nalipat ang in-acknowledge. Ti kita that Zoom. Praise God. Nagito take outside. Ma'am Cora the control. Tita Teresa in Maui. Ate Luisa in the Big Island. Sister Marivic in Honolulu. CJ in the Big Island as well. Praise the Lord. Amen. At maragsakan nakadaduti updates da di kalman kat adapay pa suspense da may panggapi di sarat ket kung kunak ano nga tamaamuan dito nga plano panggapi ni karkarara gi sarat aya. But anyway, iti buyahaon man iti soul winning update da nga naggapo di Pilipinas kapsat.
sad, pero Saturday morning event. Siguro ano lang sa student first we will see student event. Amen. Praise the Lord. Ket I hope and pray nga marignayo ti ragsak ti rag-o nga nakipagkararag kadigito nga events. Amen. Amom ti mesa nga kararwa mairagpati ti Apo ket sabali ti tagari ti ragsak ide gloria. Ket dapat mariknatay mo ti jay. Amen. We are a part of those happenings because we are praying not just for the salvation of souls but for the power, the anointing, and the blessing ti Apo ti adipo na kini Pastor Pruvi. Amen. Kita dapat sumarunog ka kabsat after this our event this afternoon that event da ij Busan, I believe ita bakara digiti senior citizen sipat patuloy ti ikararag ti panangaramat panangusar ti Apo ken Pastor Pruvi. So I wanted to highlight that kakabsat most of the time digiti building update ti may pakpakita. And I want us to remember that we do not exist as Hosanna BBC, not just to build buildings, kakabsat. That's just a secondary after effect of reaching souls for the Lord. This is the main reason why we exist as a church. Amen? Kat nagpintas, di pamalagip, ti Apo, ngimpadalin na ti aidipon na, nga ti rason na nga dati ito'y kathan lang enjoyin ti fellowship, ti kadwasin nagtunggal maysa, but for us to shine as a light to our locality here, specifically in Waipahu. So, let's be careful of our testimony. Let's be a good reference point. Tapno digiti kakabsat, amu tayo, kat ma-reach out tayo iti Apo. Amen? So, digiti gagayom tayo, may family tayo. Don't be afraid, don't be scared, and don't be ashamed. Tell them you're a Christian and tell them you go to Hosanna Bible Baptist Church. Amen? So, di ko nakidi Wednesday, no prayer meeting, di iti karuba tayo, inte damagan, na prayer request mo, yung kami ta church tata, prayer meeting, ipakaamum tapno matulungan da kagkararag. Amen? Praise the Lord. I'm not gonna skip it anyway, but we're gonna look at some of the updates in Bakara. Basit la, di ito yung barong updates kakabsat, but let's view them anyway. Go ahead, Jared. Amen. Dahil pastar warnan nga kapsat, nagpindas na pasat the church. Ay sirok ti mesa nindeta kakapsat. And that is the stage.
access para disabled physically kakabsat normally. Ano basit is close na. Basit lang. Papunta lang lang ako niyo. At nung masadot ka na magtagpababa, uyas ka lang ng taga. And that is the update for this afternoon. Amen? Amen? Talaga, papatay siya. Mas mesalat na amen. Naglidayon ka kapsat. Amen? Amen. Amok nga malum ka kapsat. Kit komportable ito yung lalo na naki-aircon ka. But let's be more responsive. Amen? I think ko nagubra, nagdirabi ko sa Balit Energy tataga kapsat hangko amuno apay. But anyway, paragsakan naklaunay, and I'm very excited to hear from Pastor Pruvi to hear more updates about the happenings. Tadut detalye nga hanga maipakita ti video kakabsat nga manggan kin maawatan telang ti panexplikar kin Pastor Pruvi. Amen? So ipasa karod kanya na ti microphone ni Jay Bakara. Amen. Aloha. Kumusta kayo aming kakabsat? Naimbag nga malam tayo. To God be the glory. Dito pa nagkita ka, dito rupak, dito screen ka, madi, lumukluk mo, gagmut ng kakabsat. Uray ado, dagiti responsibilidad kan challenge, kari ti panagbiag sangwen, ti parabor ti apo kat nabak ng latta kakabsat. To God be the glory. Amen. Okay. Praise the Lord. Digiti inkarkararag tayo nga events ket na-inbaleg yan kan alakat nubunga ti pagsasaritaan hante pe nga makita nga sigod. Ngam ti point ko adabunga di pa nagkararag tayo because idi kalman idi Saturday dito inkararag tayo nga panag-speak ko ijay PICE Civil Engineering. Ita nga minabulang kat Civil Engineers Month. So, they celebrated last Saturday. So, pwede pa nang rugiti board exam na giti Civil Engineering. Kat to God be the glory, kapsat. Hala siguro sing 50, around 80 to 100 ti tansak ti tao nga dayjay. Amin nga officials, iti PICE, Philippine Institute in Civil Engineer. Ken estudyante from Northwestern University, students from Divine Word College, and students from MMSU, Civil Engineering, at dadadjay kapsat. That's it. Ayun. Okay, on my left is Engineer Rafi Galisinao, iso ti Municipal Engineer tayo dito Bakara. Okay, kat digiti at dati sango kakapsat is they are the officers of the PICE. Kat some of them are working at the city government, provincial government, nga engineers amin digitoy. Kat nagsaya ti panagdengag dati sa Utiapo. So thank you for your prayers. Kat there is so much work to be done because we need to follow up on them and pray that deti kumagat at deti bungaan na kakapsat. But basically, nagbalin iso na nga promotional kan advertisement ti church tayo. So they already know who and what HBBC is. Amen. Nagkanta pa iti choir tayo. So wonderful, wonderful blessing. Shortly after that, nag-travel ka na pan MMSU and to speak on what our BYC has conducted as a leadership seminar. It was attended by more than 400 first-year students. Yesterday, kung na DJ classmate ka, ti may isang member tayo, nagmayat, nabitinak ti message ni Pastor Uret Atid, dugpay kumakunana, kakabsat. That was already 11:30, 11:45 noon time. Students, young people would not enjoy listening to a talk kadigita nga or oras kakabsat. But, nabitin ka no. Yeah, kasi kinat ko the message ko because the time was almost over and I had to share the gospel to them. Glory to God, kakabsat. Thank you so much for your prayers. Ayan. Palakpakan natin ang biyaya ng Panginoon. Praise God.
Amen. Kita ang mga kakabsat ayan. Uri awang kay ditang ti kararagyo kakabsat ket nakatulong unay ti dakkel nga nang ti balaygi kada ito'y nga event. To God be the glory. Ti lesson ko may panggap iti deta kakabsat is about being proactive. I said, all great leaders and successful leaders have one common denominator. All of them are proactive. Mas mabilis sila, mas malayong nakikita nila, mas nauuna sila sa pag-iisip. They are proactive. And, you know, I could discuss a lot of issues on being a good leader, but, you know, I needed to just give them one strong point that would, you know, help them for the rest of their life. Kat, idikalman mo't kakabsat, blessing ti trabaho ti Apo G. Sarat, nakadaduda, permi nga aglaplapusanan, kat talagang hanaadayo kakabsat nga adu dagiti believers nga mainayon sa jay, which means nga aduntot candidates for baptism tayo, deta. Talagang nagsaya at ti Apo kakabsat. Okay? So naki-join ti Vintar kadakwada ngam adda iti 10 first-time visitors nga tagasarat dita. To God be the glory. Ket digiti tagasarat mapandanton maki-join ti Vintar into no Sunday. So basically, I have been, the Lord has impressed in my heart to really organize well our outreaches. Idi Webes, dito ni Pastor June, sineran na ida after the service. Last Thursday, kakabsat, glory to God, we conducted our first Bible study in Sarat. That was November 17. Kat idi damagag, kaano kat idi mangrugitay Sarat ko na kat ni kirtisim mong bat, July 17, kunana, may kabesa na kakabsat di ubing. Kat kunak, oh really? What a coincidence, kunak, because today's November 17. So, we are celebrating our fourth monthsary celebration today with one soul saved who is a nurse, been working for 6 years at Mariano Marcos Memorial Hospital. Karuba tayo lang sa jay kakabsat, kat nagset pa nagdingig na, ket dadya anak na idikalman hanan nakaumay because nag-duty ngem dadya anak na kakabsat binaun na nga imay da nakigimong. So, wow. Talaga kakabsat. You talk about seeing souls saved, new believers growing, being added into the ministry. There is something wonderful happening in HBBC Ministries International. You know, as a pastor, kitkitakit now, kasla kada kay dita Hawaii, there was a Bible study nga naaramid this week. I said, oh God, thank you. A lot of wonderful things are happening at HBBC right now. No, aduman digiti problema mas pasamak ti lubong ita, God is still in control. No, aduman digiti parparikot ti biagyo ita, God is in control. But I want you to count the blessing. God is doing wonderful, wonderful things at HBBC right now. Last week na pamot nag-mission trip the Pastor Dennis na banda J. Apari, handaw ni nakabayag kasi baka makwarantine kami, Pastor, because Ma'am Evelyn is still recovering from COVID. So pray because for couple of Sundays, hantay nakita ida kakabsat iti Zoom, ngem iti panunot ko kat I know nga there is a purpose of God for this. Babawi tayo. We are going to recover from that later on. And then they went to Santa Teresita and they went around the place. That's it. Kunan Pastor Dennis, Pastor, awang pulos makitak nga baptist dito kunana. Adot eskwela, adati munisipyo, ado nga business establishment, ngem awan baptist. Oh, adda iglesia, adda katoliko, adda charismatic, adda ado digiti religions ngem awan baptist dito kunana. Iso nga kasapulan kakabsat nga ikararag tayo that there will be established a Baptist witness and testimony in the town of Santa Teresita. Then they went to Lasam. Handa ka nakapag-Bible study ta nagpigsa ti tudo kakabsat ngem in-enjoy da tinangan iti pato. Praise the Lord. Yeah, iso nga uri di kam nga makapkapan ni Jay Cagayan kakabsat ket naindaklan lata ter aramidon ti Apo iti trabaho na ti HBBC ijay Cagayan.
Idimot kalman, during our service, kat imay tita kading ras. Na-surprise ak ti panunod ko kunak, oh Lord, thank you so much. I was not expecting that number of believers come. They were almost 20 nga naggapot ding ras kakabsat ngay may nakigimong idikalman. Adadapay, actually, hana nakaumay several folks who weren't able to come. But, you know, seeing them, kung kunakat apo, no barbaro nga mission, if you're just starting a new mission work, you know what? You cannot gather that number of people in 5 years. We are barely almost what? 3 months, 4 months, 5 months in Dingras. Pero glory to God for what He has done. Amen? So nga, we have so much to thank God for. Kat digidya nga updates kakabsat, kaya't kayo nga ma-update tap no, ma-appreciate yu ti Apo, kan no adot parikot problema yu, adarason yung agyaman ti Apo because you are a part of HBBC and you have a part kadigiti nga balay because of your prayers and your partnership in the ministry. Amen? Damagaman ka deta kaabay mo, damagam, adaman la partem ka digidya ibagbagan ni pastor ko naman. Saludso naman. Adaman la partem ka dagiti ibagbaga ni pastor wano awan. Kasi no awan partem ka kabsat nakatunganga ka lata, di ba? Ngem no daiti partem agat naragsak ka. Amen ba? Amen. Wami sa pay damagam. Adaman la partem ka dagiti ibagbaga ni pastor wano awan ko nam. Amen. No da partem agat sigurado kakabsat nga naragsak ka. Amen. Into no malem kakabsat after lunch ditoy kat iso tayo schedule kun nga mapanag-speak kadagitay officers, iti senior citizen organization tayo ditoy bakara. Ti topic nga ito da kanya kat spiritual connection. Agat nagpintasan kakabsat aya. Tada tayo tinapanunot da, ken pinili da, ken namnamaan da, nga makaited kadakwada iti pudno nga lesson no kasano nga madaan ti spiritual connection iti maysa nga tao. So makita yung kakabsat aya, digi di ba bakit who used to be resisting, who used to be repelling, and opposing, and rejecting, and not accepting kakabsat, digi di panangirakurak tayo sa uti apo, kat isudamutin kakabsat iti mawaw ti sa uti apo. Isudan iti agtarigagay iti sa uti apo. Iso nga, please pray for me, God will give me wisdom to connect with them. Amen? Oo, hang kuman nakabkabagyan, digiti kakabsat, I may not have connection with them, but I pray that I will have connectivity with them. Nawatan niyo? Awam man ti pa naka-relate ko kadakwala by way of connection, but I hope that I would have connectivity. Digiti kakabsat kat they are double my age. I'm 37. Kadakadakwala 70 plus, ag 80 kabsat, double my age. But I pray that I could be able to relate into their lives the Word of God. Amen? Amen. So bakam takaabay mo, pray for pastor, ha? Ipag-pray ni pastor. Sabi mo sa katabi mo. Amen? Amen. Praise the Lord. Okay. Maragsakan ak deti pa nakakita kada kayo nga medyo glalanay kakabsat because it gives me a challenge to revive. Amen? Praise the Lord. Ipakita man dito, bagir nga TV dito, sanctuary. Dak ngamin mamira nga nasaya at tilang lang nga digiti kakabsat tayo eh. Tila makita ka digiti individual, nararagsak dan eh, ni Tita Teresa, Sister Luisa, nga, Sister Marivic. Everybody, naragsak kayo mo lang kakabsat. Amen? Amen. Nabambanog lang. Okay. Agkararag tayo nga ron. Heavenly Father, thank you so much for our gathering today. The Bible says, when 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Your presence indeed makes all the difference. And thank you, Lord, that these brethren always remember our service in obedience to what you have said, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, and so much the more as we see the day approaching. We love our coming together. We like what that psalmist said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord.
Dear God, may we never lose sight of the value and a deep appreciation of our coming together, of going to church, to worship you, to thank you, and to serve you. Hangko mga agbalin apo nga casual ti panunot mi, iti panakigimong apo Diyos. We should not treat ti panakigimong just like any other appointments that we take in life. But we should always treat this as the most special appointment every week of our lives, because it is our coming together as your people to serve you, to worship you, to praise you, and to thank you. Iso nga po Diyos, bendisyon na kami. God bless the lesson as we continue to learn about how to overcome the obstacles, or the obstacles that we should overcome to successfully fulfill your will in our lives. Lord, in Jesus' name we pray, amen and amen. To God be the glory. Ikandakman tayo pag-urasak dito, baka Jack Amon anat. What time is it? Can you advise me? Dito, Pilipinas, ano oras tayo? 10:09. Okay, praise the Lord. Are your Bibles ready? Amen. Notebooks ready? Amen. Ballpen to write down the wonderful things from God today? Amen. Heart ready? Amen. Mind? How about ears? Are you ready? Okay, so give your undivided attention to the Word of God. My prayer is, as I preach, the Holy Spirit of God will talk to you and will help you make adjustments in your spiritual life. Okay? We have been studying about the obstacles or hindrances nga mangigawid kada tayo, kasla makaipawil, wano agbalin nga excuse tayo, no apay nga hantayo maaramid jay pagayatan di apo, no apay nga hantayo aggrow, no apay nga hantayo nga ag-advance, iti panag-obey tayo kan apo Diyos. You know, there are many Christians who are okay to be minimal Christians. Kaya na nga sa when, okay na lang sa kanila yung basta makigimgimo nga, okay na sa akin yon. That is not God's plan for you. Because as a tree planted by the rivers of water, dandanom, praise God, the Bible is a dandanom. Our church is very rich dandanom. God has planted you by the rivers of water that bringeth forth its fruit. So kasbay sa nga fruit-bearing tree, hanakayat ti apo nga sika, ket narusbuklaeng itibulong mo, nga daka lang nga nakatakder nga kayo ijay, ti kayat ti apo agbunga ka. It means that you should produce. So there are many Christians nga very passive, very negative, pushmatic kakabsat, mapilpilit, maguyuguyod. There are many Christians who are contented with an average, a very minimal commitment and involvement in their Christian life. And what they don't realize is they are missing God's purpose and plan for their lives. Now, what is the use of living long in this world if you're not useful and productive for the Lord? Many Christians would like to live long, but if you are not useful, what is the use of living long? Uri kayat mo't atidog nga panagbiag, no di na kamot mararamat ti apo, di kamot agbungbunga, di kamot nga agproduce, iti bunga nga kayat ti apo king ka, anat serbi na nga rod ti atidog nga panagbiag. So it is my prayer that God will touch, will steer, will impart into you a hunger and desire that drives you to grow and to desire to know more of the will of God, so that you are not contented to be just a Sunday or a Wednesday attender Christian, no di kat i-fulfill mo, DJ kaya ti apo nga panagbungam, iti na espirituan nga panagbiag mo. Now, we are not here to talk about the fruits, kasi atidog unay nga lesson DJ kakabsat, but I know that as I speak, maawatan nyo di idea kakabsat nga as a member, hindi ka lang nandyan na basta naka-attend ako, okay na ako, naka-pray ako, okay na ako. But God wants you to be able to unleash and to utilize the potential that He has given you
for the ministry in service to the Lord. So, awang kumat agsad sa dut kakabsat nga Kristiyano, kan agsulsulit, kan hantay palubos nga maupay tayo, iti pa nagserbi tayo kan Apo Diyos. Continue to maintain that burning desire to grow, to become fruitful, and to produce for the glory of God. Amen? Hanlaan nga datay ti maragsakan nang nangruna pay kan Apo Diyos. I just want to remind you with John 15:16. Can you just put there on the screen because very lengthy jay bagak, but this is where it comes from. John 15:16. Everybody read together. Jesus said, "Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you." Among kakausat, no talaga nga intimate ti relasyon mo ka na po Diyos, you will fulfill that. Kung di apohan pinili kayo, kat dinutukang kayo, what a blessing. We have been ordained by God. That means the Lord has called us to do something to fulfill His will. Okay? To fulfill His purpose and plan for our lives. Kat ti prayer ti pusok nga pastor, duwa nga banag. Listen to me carefully. Listen to me now. Duwa nga banag ti prayer ti pusok now, kada ti introduction tayo. Number 1, nagkaroon kayo ti spiritual sense of purpose. Tell your seatmate. Spiritual sense of purpose. Ibagam king kuana. Do you know God has a purpose for you? Okay? Spiritual purpose. Amoyo, adu dagiti Kristiyano kan members nga uray umay makigimgimong handaman la mapanunot kakabsat nga adda purpose ti Apo kanyak iti dayti nga church. Adda rason ti Apo no apay nga impanak dito Hawaii, ket no apay nga HBBC family iti pinili na nga pangikamengan kanyak, adda purpose iti Apo. Nakaduti ako they don't have that kind of mindset. So I really would like to impress into your mind nga first and foremost, okay? Agkaroon ka kumati spiritual sense of purpose. For example, ni Sister Luisa at the Big Island, you should be aware, ano nga tat purpose ti Apo kanyak? Connected ak ta HBBC family, ngam adda ak ti Big Island, ano nga tat purpose ti Apo? I believe adda purpose ti Apo. Because nohaan mo nga panunutan nga da iti purpose ti Apo king ka, you have no reason to pursue anything for the Lord. Awan rason mo nga mang-pursue ti anyaman nga banag nga para iti Apo kasi awam mo't mang-drive king ka nga iporsum da iti nga banag nga para ti Apo because you lack the sense of purpose. Nakita yung kakabsat? Kasla kinan nyo ti sense of purpose tapno, you know, kasi napintas dito yung lesson tayo ngem kasla bukel dito no maimula iti bato awan serbi na iso ka dapat sukayek deta panunot yo sukayek ta puso yo tapnon uray may sa nga point ti itukit ko kada kayo kakabsat adda pagbungaan na kasi nadameg di panunot mo kasi maawatam mai-relate mo jay biag mo dito nga point. But if I preach this to a Christian who does not even care nga dakat plano ti Apo kanya, basta umayik lang makigimong, sa ganong mentality, ipipreach mo to, ay hindi magbubunga. Hindi ito magbubunga sa puso niya. Naintindihan niyo mga kapatid? I would like to be a good farmer. I don't just want to work hard. I want to work smart. Bilang isang farmer, sower of the seed of the Word of God, I really want to be a good farmer. So, let me just cultivate your mind and heart to be prepared to listen to this kind of lesson. Nawatan niyo kakabsat. Okay? So, sense of purpose. Okay. Idikal man kakabsat, in-welcome tayo ti church family tayo ni Ma'am Liberty kan iti anak na. But of course, 3 of those kids are candidates for baptism. Ma'am Liberty is from Zambales. She got saved in Zambales. But she worked at PNP and the latest nga nagtrabahuan na kat ijay Camp Krame. Okay? Kat ijay nga nag-retire. So, no yan nagpakadestinuan da,
itugtugot na't anak na kakabsat. So, kung saan siya lugar, maghahanap ng baptist, ganyan-ganyan. Ngayon, nag-retire. So, of course, in the retirement, we are going to spend our retirement years until we die. That's the question. Sabi ng husband niya, doon tayo sa Dingras. Taga-Dingras ang husband niya. Okay? So, in obedience, sa UTAPO lang, no? In obedience, umuwi dito sa Dingras. At wala siyang ka-idea kung ano ang purpose. Pero alam niya, may purpose ang Panginoon sa kanya. Bakit Dingras? Lord, bakit hindi Sambales? Bakit sa Dingras mo ako dinala? May purpose ka sa akin sa Dingras, Lord. Okay? So, hindi pa niya na-figure out. Hindi pa niya nakikita. Hindi pa niya na-visualize. To cut the story short. And then, nag-message siya, naghanap siya ng mga Baptist na medyo malapit. At nakita niya na may Facebook account na malapit, Northside Bible Baptist and Hosanna Bible Baptist. Both in Lawag. Minessage niya parehas. At ang prayer niya, Lord, no sinot umuna nga ag-reply, daytoyan apo tinted mo kunana. Tayo ang unang nag-respond. To God be the glory. So, from there, may nakigimong ijelawag, alright? And then, that was it. Now, fast forward, naggapo kami kakabsat that week from Apari, from Cagayan. And that Sunday night, at tungtungtung kami kini Papa, and Papa said, sabi niya, amo, makadandanon tak Cagayan, nagadayo, mabanog mo dito, bagik ngagbiyahe. Why not dito Ilocos Norte? Ado pa iti mabalinte nga plantan dito, kunana. Nalagip ko ni Ma'am Liberty. To cut the story short, kunana, tawagam. So I called her up, and I said, Ma'am, we are coming to visit you tomorrow. Napang kami kakabsat, and it is now God unveiling, unleashing this purpose for her, for our church. Pinagmatch ti Apo kakabsat. Ti purpose na ti HBBC, kan purpose na jibiyag ni Ma'am Liberty, nagbalin nga realidad. Iso nga kakabsat, na irugi iti HBBC Dingras. So for Ma'am Liberty, she is so happy nga uray retirement yearsen iti biyag na, ket tumaengen kakabsat, at dapela gayam purpose ti Apo kingkuana. At dapelang gayam kayat ti Apo nga aramiden iti biyag na. Ammom kakabsat, dayta kuma iti adda nga panunot kada tayo. Nga mapanunot tayo, Apo, anati kayat mo nga aramiden iti biyag ko. Anati purpose mo kanyak. Api nga dak ti Hawaii, api nga dak iti dayti nga trabaho, api nga kastoy tintud mo Apo nga condition iti biyag ko, api nga dak ti HBBC. Kastaman ko magakabsat, ti panunutan tong galmay sa kada tayo. Ubing ka man, uno na taengan ka man. You must have a proper spiritual sense of purpose. That's number one. Ti may kadwa kakabsat nga prayer ko is vision. The word vision simply means sight. The difference between sense of purpose and vision is this. Sense of purpose means you are aware nga ti Apo adda plano na ti biag mo, ngam ti vision is nakita mo no anya ti plano ti Apo kengka. So perhaps you have a sense of purpose. Kat kunam, I know nga the purpose ti Apo kanya kaimpan nak ti Hawaii. Hangko awan idi ubingak awan digito nga panunot kanyak mabalin ako na. Ngem amok nga the purpose ti Apo. But vision is, daytoy gayam ti purpose ti Apo kanyak. Kat once nga nakitam dayta nga vision ng kakabsat, hamon nga paluspusan ng iporsum deta, i-cultivate mo deta, make the most of it, kat ditam nga ipaay ti potential nga intud iti Apo kan ka, tapnon into numatay ka kakabsat, naragsak kanto nga mangibaga, Apo, I have given all my potential to the mission or vision that you have called me to do. Amen, kabsat? Amen. Hanga dete, matay ka, di ka man lapulos na ipaay, deta nga potential mo, nga mang fulfill, jay kayat iti Apo. Di kat intugtugot mo, ijayan ta sementeryo. Kat nakaladladigit nga panunutan, nga dayti sementeryo, pakaitabunan dagiti natay, ngam isot may sa nga kabaknangan nga lugar. Ape nga makunak isot may sa kabaknangan nga lugar. Gaputa adut na italimang ijay, nga ideas nga di pulos na itong tungpal idi adapay nga biyag. Idea no kasano nga
agrang ay, idea no kasano, nga ag-flourish, ag-abound, ngam di na pulos na itong pal, it remain a potential. Kasi han na nakita kakabsat, digiti nga banbanag, iti panagbiag. Nataylatan kakabsat. Kaya, nga naitugot na ijay, digiti potential na. Kat kadatay nga Kristiyano, sapay kumatahantay na yunanen kakabsat, day nga kinabak ng di sementeryo. Itata si bibiyag taypay, ipaay tayon day nga nagbak ng nga potential tayo. Nga para iti trabaho na panang fulfill tayo, iti pagayatan na iti panagbiag tayo. Amen ba mga kapatid? Oh, deta nga duwa nga banag, you must have a sense of purpose, spiritual purpose, godly purpose, and number 2, you need to have a godly vision. Now, tatangarod kakabsat, medyo na usawan tayo, okay? Kat na-realize tayo, nga dagayang purpose ti Apo king ka, kat makitam no anyat plano ti Apo king ka, tatamakitam dahito nga pagayatan iti Apo, at dadadig iti obstacle, sumagmamano, maybe to some kadakay nga daduma, nalakayo lang overcome digiti maibaga. Mabaling nga kadakay nga daduma, isumot ti ayan ti weakness yung nga talaga kakabsat. So, either way, listen because you may not need it, but you will need the explanation so you can help others who are experiencing this struggle in their life. Number 1, we have learned last Sunday, nga ti umuna nga overcome tayo is what? Doubt. Okay? Panagdudwa. Panagdudwa no, adagata plano ti Apo kanyat. Panagdudwa no, anangata, ti aramidag ti biyag ko. Doubt. Number 2, we studied about fear. Adu dagiti pagbutngam, adu dagiti hamumaawatan nga pagdanagam. You have no question, you are not questioning God. You have no question of the Word of God. Nalawag king katipagayatan iti Apo, but you are not still acting on it in obedience to the Lord because adaham mo may eksplikar nga makaigawid king ka nga fear iti biyag mo. Perhaps it's fear of failing. What if I fall? What if I fail? Perhaps it's the fear of criticism. You love your association, your connection, and your relationship too much that you are afraid to sacrifice this because of your obedience to the Lord. And that's why Jesus said, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross. And if any man loveth father, mother, brethren, more than me is not worthy of me. In other words, hamo ma-fulfill, DJ kayat ti Apo, iti biyag mo kakabsat, nuhan nga ti Apo, iti kangrunaan, iti panagbiag mo. If you prefer anyone than God in your life, they will become a hindrance. In other words, your fear of losing these relationships will become your hindrance from obeying and becoming of what God wants you to be. And not only the fear of criticism, but the fear of the consequences of obedience. Why? Because when you obey God, you are actually doing something that you have never done before. You have no idea. So you are afraid to take the course. Natatakot ka eh. You know? So, in Isaiah 41:10, naadal tayo dito nga verse kaabsat, kat please always remember this in mind, no? Adda digijay kas lang mangigawid king ka nga fear. Isaiah 41:10, what does the Bible say? Fear thou not, for I am with thee. That's the presence of God. Be not dismayed, for I am thy God. That is the position of God. So, siyak ti Diyos mo, anat pagdanagam. I will strengthen thee. That's the promise of God. I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. That's the power of God. So, agasam netang upat, for peace, presence, position, promise, power. No awan deta kakabsat, talagang hamukaya nga aramidon ti pagayatan iti Apo. So, okay, whatever are your fears, don't listen to it. Ti Apo ti kitam kat kunam, yes Lord, I will take a step of faith. Because you know what? Listen to me now. Did you know that godly vision, no nakitam ti plano ti Apo kan ka,
do you know what happens? Godly vision will challenge your faith. Challenge na tapamatim. Kat nagsaya at kakabsat nga, what watem day nga pamati. Ibagam ta kaabay mo, hamo paturogan ta pamatim. Oh. Hanga deta fierce iti what watem. Hanga deta buteng mut what watem. Tapamatim iti what watem. Bagam ta kaabay mo, what watem tapamatim. Exercise your faith. Amen. God has not given us the spirit of fear. Number 3, dahiti may ikatlo. Now, if you're going to do the will of God, another thing nga kasla, mang-upay, mang-dismaya, nga isot rason na nga masadot kan nga mga ramit ti pagayan is number 3, sense of inadequacy. Okay? Sense of inadequacy. Ano ka na sound that is sense of inadequacy? Well, ijay panunot mo, hangko kaya, hangko kabailan. Awan kanyak iti umdas nga banag tapnon maaramid ko daytoy nga kayat iti Apo para kanyak. Let me tell you something. You're right. You're right. Tama ka. Hangko kaya, tama ka. Awan ti umdas kanyak nga banag tapnon mapatungpal ko pag you're right. You're right. But I tell you this, the grace of God is sufficient. Amen. Oh. Sometimes the sense of inadequacy tayo kakabsat kat agbalin nga excuse. Kasi mabalin nga ammom iti Apo nga gaputa haan ka inclined nga mga ramit ti pagayatan iti Apo pagbalinem nga dijay hamo nga kaya isot excuse mo tapno hamo aramiden di kaya ti Apo kasi hana isot inclination di puso. You're not really inclined to obey God. You're not really inclined to do the will of God. So, you are making this as an excuse. For example, Moses. Moses was afraid and I think he was not inclined to go back to Egypt. Why go back to Egypt? May death threat ako sa Ehipto. The leader wants to kill me. He's after my life. Why am I going back there? So, humanly, ayaw niyang bumalik doon. Kaya gumawa siya nung sinabi ng Diyos sa kanya, go to Egypt and save my people. He was not really inclined to do it. Damagaman ta kaabay mo, inclined ka ba ngag-obey ti Apo? Ask your seatmate, are you really inclined to obey God? Because if you are not inclined to obey God, you will raise all excuses. Ano yung kasabihan natin? Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. So if you're not really inclined to obey God, you will have a lot of excuses. And his excuse was in Exodus chapter 4, verse 10. Ako na di Exodus chapter 4, verse number 10. And Moses said unto the Lord, Oh my Lord, I am not eloquent. Oh, come on. Sinong nagsabing hindi eloquent si Moses? Galing siya ng Egypt. He was trained in the University of Egypt. Neither heretofore nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech. Kita nyo man, dito rason na kakabsat? Nabanayadak nga agsarita Apo. And slow of tongue. Kakabsat, naimbag nga malamyo amin. Yun. Slow of speech and slow of tongue. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? Verse 11. Let's move. Okay? Punta tayo ng verse 11. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth? Sino nangaramid tingiwat? No siya tinangaramid. You know what the Lord is pointing out here? No siya tinangaramid tangiwat mo, jak to kaya nga ipanti balikas yan tangiwat mo? Or who maketh the dumb or deaf, or seeing or the blind, have not I the Lord? Dede ka sarsarita, Moses. I have the capacity to fix your problem. I made that mouth, and if there is any inborn trait, kadayta nga panagsaritam, I can fix that.
I made people dumb. I made people speak. I can fix your problem. Isong amuyo kakabsat. That is sense of inadequacy tayo. Praise the Lord. God can fix it. Let's go to Jeremiah chapter 1 verse 6. Jeremiah chapter 1 verse 6. Anak ko na Jai. And the Lord said, Exodus pa rin dyan. Jeremiah chapter 1. Okay? Then said I, kung naman ni Jeremiah, prophet, Lord God, behold, I cannot speak for I am a child. Ubinga ka po. Okay? Hanggang mabalinte ag sarita kasi ubingag. They will not listen to me. They will not respect me. Now, at one point, Jeremiah has a sense of being a speaker kasi, oo nga naman, magsasalita ka. Eh kung wala kang kredibilidad na magsalita, eh di hindi ka igagalang ng tao. Kung hindi ka igagalang ng tao, hindi makikinig sa sasabihin mo. Because ang tao, pag may kredibilidad ka sa harapan nila, igagalang ka. At pag iginalang ka ng tao, ay makikinig yan sa'yo. Kaya nga, pag tayo nag-introduce ng speaker, I would like to introduce our guest. What is that? You're building his credibility. Our speaker owns 10 multi-million companies. Akat oray lagkatay, di kita mangding, ay pambihira, napakayaman nito. Makikinig ako. Meron akong matututunan. You speak of credibility. Kaya itong message, itong sinasabi ni Jeremiah, may sense eh. Pero naging excuse niya ito. Oh, nakita niyo mga kapatid? Verse 7. Kaya mo sa verse 7. For I'm a child. Sabing ganyan ni Jeremiah. Oh, awan sa mati, verse 7 nan. But the Lord said unto me, say not, I am a child. Kinagura ti apo kakabsat, di nga rason na. Dim ibagbaga kanya kung ubing ka. Kasi ingka ko na